Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, urmatlı YouTube görüşler, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, biz bugün Жаңылык аттын жылқы базарын сиздерге көрсөткөнгө аракет кылалы. Колдон келишинче bir жакшы bir баалар болсо сиздер менен чогуу көрөбүз туугандар. Özgenge moşine gerek, ekte torpa uçlaydı, yol gireyini beradi. Radyosuga kelip, kayırır. Anda аттарды тартууну баштайлы туугандар. Кара аттын баасын билүүдөн баштайын. Аттын баасы канча экен? Сизденби? Сизденби? Жо, аттын баасын билели экен? 400 миң. Жашычы? Жаңасы. Кайердин аты эми бул? Кара суу. Кара суунун аты экен туугандар. Баасы 400 миң. Бою канча чыгышы мүмкүн? 70'e çıkmış elek. 65 плюс минус тең, а? Баасы 400 миң. Улоо тууралуу айтыңыз кайын? Тик туяктар, кара туяктар неге туугандар? Улоо тууралуу айтыңыз. Жакшы. 400 миң болсо онда кара аттын фанаттары өтө көп болот билесиз, а? Номер сурагандарга эмне болсо айтабызбы? Telefon işletmeyiz, ha? Ova. Şoförler şurada betartipli bola olsa olmaydı. Bilgenlerini kılıp sahlayan yerde maşinanı koya olsaların betartipli bola olsa bozolan olmaydı. Так, 400 миң кетти бунун баасы. O saytlarda. O saytlar geldi. Чапан кыман күчтүү экен, Чапан өз негизи узун болчу эле, сеники атайын завод сага ылайыктап чыгарып турду экен, а? Неге? Buna esim juda moğup ketdi. Buna qattan alıp jeng ekan. Качак бар, аттын баасы канча экен? 400 миң. Жашычы? 3. 3 жаш be? 3 жасıyбы? Качак бардын номерине чыгасыздар неге? Билесиздер да бола. Кимге караштырып? Жерде качка аттын баасы канча экен? 500 миң. Алдыраак айдачы. Жаш тууралуу айтчы экен. Kayra kaçtın atı mı? Жашы тууралуу айтчы, жашы канча? 3 жасый. Бою канча чыгат эми? 1.65. Неге туугандар? Жаныбар. Акчал жакшырат экен. Баасы 400 миң. Улоо тууралуу кандай маалымат бересиң? Барбы? Үйүрдө жүргөн эмеспи? Номер айткам кызыккандарга. Телефон номер 0550 00 75 89. Аттын баасы 400 миң болгондо ошондо 5 миң долларын аракта болот туугандар. Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанда көрүшүлөр үчүн да. Качак бар номерди айттым сен дагы. 0221 70 23 номерине байланышып жазардан баалашып көрөт экенсиздер. Экөөнүн тең аркаларын көрсөт деп койбоңуздар неге? Аркаларын көрсөтүп коюн. Wow, torunun baaсын билечи. Torunun baası kança eкен? 500. 500 eкен onun baası. Buradalar ötken 100 günü bir koçmak kaçıp gelip bırakıp koşurken bolsa yine bir koçmak koşurken bolsa ayakını hayvan değil mi? Abla, geride saman. Жашы канча экен бул? 7 жаш. Каердин аты экен бул? Ага, мындай кайданчы? Мындай бир көрсөтөлү жатты, жакшы. 7 жаш. Мырза бир күчкө толгон убак экен да бунун эми. Бою канча чыгышы мүмкүн? Универсал кысасы.
Bağısı qancha emi? 300 ming. Boyu 1.60 plus ha? Plus minus ekan. Tak. Putu oldu taza ekan. Toza. Baqa turishlari yaxshi. Bağısı qancha? 300 ming. Nomer da kanka so'raganlar. 74 ming. 74 ming. 97 67 97. 97 67 97. Şu numara baylanışlasizlar, bağlashib ko'rasizlar. Ot Boltov deymi ha? Ot Boltov. Yer mana. Bitta bozorgacha borgan. Bozor kuni aytakin, bunaqa meni borib. Qanchaga aka? Qanchaga? 5. Qancha? 5. 105 dey? 115. 115. 115. Mana yaxshi ot qo'yib, otasi bitta oto bersin. Attın bazı qancha tutma? Tatbara qo'yim ha? Serachi. Attın bazı qancha? Qancha? 250. Yaşıcha. 400'ler. Janası. Qanday öneriler var mı? Ulaq var mı? 250 mi dolar? Ömer aytaylı mı? Ömer'in aytayım mı? Ha. Aytıyor. 495. 15 45. Ömer'le baylanışacağızlar. Atı gördünüzler mi? Attın bazı qancha ukam? 200 ming. Yaşıcha. 4 asy. Ömer'de aytib qo'y ukam. Qiziqqanlarga. 74. Bo'pti, ha. 74 ming. 94. 77. Şu numara baylanışlarlar, bağlaş bölüşler. Ne? Qara qaşa qancha ekan aka? 170 ekan. Yaşı qancha ekan? 33. Ulug' otning bag'asi qancha ekan? Ben ko'rdim saytlarda. Ha, ko'rtasizmi? Qashqa qilib ko'rayin deb turdi bir ha, bu yerni. Yaxshi saytlarda. Ben yaxshi, o'zi. Oltam. Молодец. Olaverdi. Ha, sekin. Ama. Sen tatib qo'yma. Ay oldu biliyorsun. Qancha oldu? Ya aytilish bazı qancha? Ha. Tartmayın. Yok, bunlar tartmam bırak, sen ne kadar demez. Bağolda toğunlar şu Qaraqashqa. Aytilish bas qancha? Aytilish bas. 200 ming. Qancha berdi bu yoq? Qancha?
100 bin. Aka bu jaşı жазға бышты екен. Жазға қонам ба? Жазға қонам. Жазға. Қанша дейді? Aka aldınız mı? 150 milyon var. Güzel, Polşa'da yamukçu bir tam tanıyor. Sizden aldılar, siz tanımayın. Aka Aldınız mı? aldınız mı? Aldınız mı? Biz almam zaten. Hadi çok aldım. Kimden alırsa şu an? Aka bunun jaşı kança? Aka, jaşı kança? Paltar aşkı. Tek tabi. Ne takmayın. Ya taydın bağısı kança mı? İşte mi? 500 bin. 500 bin oldu. 500 bin. Negaz bunu tutup koyun, negaz kança mı diyekeninden bunu tutup koyun. İşte 500 bin. Aka bunu tay kança eken? 200 bin. Jaşıçı. Kızıtla bitti. Bu kadar alıp tutmam. Gelesin görüp koydu bir. Ha. Doyunu bir жақсы атап берді onlar hazır. Егер ортада жақсы ойнағанды көреді, бағасын сұрайыз деді. Bana takmayın. Ölçü üretirsin. Kaçına? Nege? Beni yapma. Haydan ne var? Takmayın koy. Onlar bir öspürüm. Жақсы сындыл нәрсе келіп тұрды onlar. Жашын сұрайыншы қазір. Тайдың жашын айтыңыз ака, бір келістіріп айтыңызшы. Bir жаш. Қаяқтан келді бұл? Пішектен келді бі? Пішектен келді. Бағасы қанша ем? 170 мың. 2 мың олар кен таза. Bir жашар тайдың. Кем var mı? Номерді айтың ака, қызыққандарға. 0555 mi? 16? 22-26. 16 ha? Başı. 16-22-26. Номеріне байланысты шығасыздар, көресіздер. Бойы қанша шығады ұшты универ табызар? 150 шығады, ha? Жақсы. Мынау базар Жаңылқоттағы тай, құлын, калтатай, құнан, байтал, ішті байтал болушын көрсетем. Шул жерде жалаң құнан байталдары шыттылар, а? Мына еркектер үшеу байтал. Жазға бір балар, а? Жазға бір. Мына еркек. Бұл деле жазға бір бе? Бұл бір жашар болды. Болды уже, а? Қанша ұшының басы? 55 лira oldu. 55 mi? Baytalдар kaça? 55'ten. Tekiz 55'ten. Çekeden 45. Narkınar çekedeki 45 kişinin oraya.
Aka bir 4 baş ekan-da. Anan hem sodanızı versin negizi hem bozarda bu surap kalat, gevir surabay kalat. Tuğal taza ekan. Momeniz aytып koyun, suraganlarga aytып koyun. Yo, onu ekonomi hazır ülkemlik onu hazır kırdarı ketdi arkadaşlar. Ha, satla ha. Boldu. Sodanızı versin. Boldu. Sodanızı versin, yaxşı. Buna kulunlar. Kança bular ekan? 30'dan. 30'dan. Erkek mi? Bir erkek bir urgaçı. Bir erkek, bir urgaçı. Daha biri güman ekan da. Da, yaxşı. Kança bu kulunda ya? 32. Ha, 32. 32. Erkek mi köten? Yo bir tane urgaç. Daha sonra üstte erkek ha? Yaxşı. Kinetim bu gede aytar. Özünde saysanızda bir son koy versin. Sana ne motor kaçlık kıldı, bu yandır kaçlık kıldırdı. Aka nazar kıyın ne kadar? Dedi. Saysan olsa bir son koy Kançaga, versin. kançaga? Saysan gel. 78'e suradın mı? Ha? Kançan tuğan mı bu laka? Kançan tuğan. Üçlü tuğan mı? 78'e bağladı. Kança ekan şu? 45 mi kam o? 45 mi? Kaç elde? 38. Kança ekan bu Kuluntay? Bunun 49. 40 ming. Erkek ha? Erkek ekan şimdi. Ya bu qara bavul tava. Ha? Ha? Bavul tava. Kança? 50. 50 mingga berdim. Berib aytasiz. Aytilishi qancha ekan? 100 dedik. 100. Жазғы 2 be. Bir jaşka rast oldu ki. Так. Satılğanı görünmedi bak ha. Jaşkanda mı? Ya qancha ekan bu to'ri qo'shqa? Qancha ekan? 70. 75 dediniz mi? 90 kam. Ha 90 kam. Жазға 1 be. O 8 var ya. Qaysi? Universal bozor. Tak. Altınısını hem çıkarttı lan. Qanchaga? Ha? Ya qancha ekan bular? 180 kam. 180? Jasichi? Yo, onda bir yaşardan 200 ge. Жазға ekkan da. 200 ge. Qancha ekan bu to'ri? 70. 70. Uloq aka, to'g'ri, Qashqa. Uloq yerda Qashqa. Uldashdik. Biladan. Çoğunluklarga hem üretkenmiz de. Kulunlar gördük toğlar bölüştü. Bir oy gana iyileşti şupka. Algan iyileşmeye kaldı.